kala sange kumbalai bnai kala mi biang kajing yap klam kisniang na kajing pang African swine fever kablawan ra e kajing yap jongki lai phulai hajar tali kisniang haus nem balala. U Joint Director ke Animal Husbandry and Veterinary Department u Dr. Lalming Thanga ulayat ho ba kane kajing yap biang kisniang na ka ASF kala mi haki katu kat ni kisnong. Hinre ya kajing don jong kisniang ki belayap na kane kajing pang Ansala ban pinpina hadian kajing ya kendo u Chief Secretary kejila u Renu Sharma ulayatho. Ulayatho ru baki he katnat rijingri kinse kendo ya u Sharma halor kane kajing hebyang kane kajing pangklam kisniang. Katkum kakirwo jong ka sorkar layatho bakadaw jong kajing yap kini kisniang ha kanong ba champai ka Mizoram Dangshen kadai nakadaw jong ka ASF. Ya ka electric bench kebadan markhab bat ke champai balayap kisniang lapin bena kum ka containment area nadu ka arpuway trik ulber hadu bandapen bena kum way pat ong ka kirwo lalap ya kejingyap jong kisniang na ki ASF hagishnong sakaudrai kebadan hak haput jong ka Mizoram Manipur u president ka village council usang than kuma ulayat ho bikidan palat chispa atli kisniang balayap nadu urempang jong uni usnem ya kadaw jong kejingyap jong kisniang la kubur bakadai na kadaw jong ka ASF but ya kanila pentikna de ki het nat rijingri ulayatho ha Mizoram kejingyap kisniang na ka ASF kala sange ha uno opera jong usnem blala u Menteri Ketenat Animal Husbandry and Veterinary u Dr. K. Bechwa ulayatho hador barthau andangshen bagiladan laifulai hajar sauspa khat nyotli kisniang blayap na kejingke ka ASF haki prabnai tam kablawan ra ikjing do nong kabatingka hnreu pau point prapu arklur kiladan shipau hajar khandai spa shipau tli kisniang bla penia bat yada ikjing sapriang jong ka ASF yatho utei umin